Yes. Na no juge uduria munene muno tukoretwo tukirora in that sector ni horo wa kindu gitagwo pending bills. Tondu gutiri kindu gikoretwo gikionjia ahuri ya biashara ta bia citari ndihe muno ni thirikari, county and also national government. Yes. Na ira ni ndirahurirwo ni umwe wa former minister arajira onake kwindi arari mwena wa Kiambu na aratumwo ni anake aku Kiambu makiuga ati tukorwo tukirora ndeto yo tukiuge mwaka uyu budget ino ntwikiri 80 billion shillings ya kuri handu ara mari na 10 million and below. Na thina uria ukoretwo wiho riu na mahitukite ni ati county governments and also partly national governments ni makoretwo magi procure beyond their budgets. Oko budget ya nyine ya 10 billion muga procure at 15 billion. Ni kuga mwaka ucio mwatigwo mwena a pending bill of 5 billion. Yes. Githurano gioka watuika ningi bills ici ciothe cia tene pending ri aganirwo roti cia ma na maundu ta mau mothe no andu ara turoga turorero cia uri na no andu amatura maitu mundu ucio athiete akoya bia cio vengi agatiga taito yake kugu hakorwo hena thina muno kugu matura ine maitu the issue of pending bill is a critical issue na nitukorwo tugietha na nikio rona thirikari iki emphasize kaundu kareto EGP. Yani procurement within the government ni uduriri nduga procure kindu gitari bia ini cia thirikari tondu kandu akakuruthi thondeke barabara iria warikia guthondeka wirago tutire na budget ya barabara iyo kuguo nake mundu ucio tondu capital yake amitwarie barabara iyo ri kana cukuru ya thondekire kana thibitari ya thondekire nake agakorwo thutha kuguo the broader macroeconomic position ya bururi no ria tungihota guteithia wonjoria guthondeka markets na gwishira no handu ngenda ku emphasize muno tariu ni negotiate na mavururi maiganona kwa njia China na no njuge ati ni tukinyitie handu ha gwikanira kirore na China niguo irio citu kana ni avocado kana ni kahua cithiage bururi wa China hatari na any tariff. Hau kavere ni try na thina munene tondu Kenya ni a middle income country. Noguo ni kuga ni attractaga 10% levy into China. No mavururi maria mothe turigishanĩtie namo ma Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi aciothe ni least developed country koguo nao marari at zero. Uguo ni kuga our exports to China shirari disadvantaged because we are a middle developed country. Koguo ria munene wa bururi athire China ni twaririe na munene wa bururi ucio na tukigwithania Kenya ikorwo at zero tariff. Koguo ni negotiations ici ikoretwo igithii na mbere na njuge bururi wa China ni bururi munene muno. Mage avocado itu kana kahua gaitu kana mashani maitu ona at 1% or 2% tutigihota kuhunia bururi ucio. Koguo ni kinya inene muno na ucio ni ndu ugukorwo ugiteithia aikari a matura maitu mothe na koguo kuma hari tuko tugethana na cooperatives na SACCOs tukathi tukanyitana na magavana Kiambu, Murang'a na kuria kungi guothe niguo tuhote gukinyiria ndumiriri ino kuri aikari itu na muno makeria also gukiuga ati tariu interest rates mavegi ni ukuririkana mwaka muthiru erari 19% 20% na nitukoretwo tugiruta wira na Central Bank kuona uria tungihota guikurukia interest rate tondu interest rate ciguru mundu renda guthi gukomba njika biashara gake kana aramie biashara yake nake ndangihota. Sheshe ni hakuhe nawe.